I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyabingelela mlaleli nalamuhla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwamukeleke phinze kulolu hlelo lwethu lokufunda incwadi yethu yemihla ngemihla. Lokuyi Rhapsody yamaqiniso lebhalwa ngumfundisi Chris Oyakhilome DSc DD. Lamhla lisonto nge-26 kuyo inyanga yemphala ku-2025. Lamuhla ke umfundisi uthi inhlakanipho yalabalungile. Livesi lekuvula ke litholakala ke encwadzini yaLuka sahluko sekucala livesi le-17 lithi uyawuhamba embi kwakhe ngemoya nangemandla a-Elijah kugucula tinhlitiyo taboyise tiye kubantwana babo nalabangalaleli babe nekuhlakanipha kwalabalungile kulungisa abantu balungele inkosi yabo. Umfundisi uthi naka ligama labangalaleli kuleli vesi lelingenhla lisho lokuphambene nekulalela. Leyo inkulumo yekucala yesiGriki kusho umuntu longeke aphocelelwe, umuntu lonenhloko lecinile futhi ngemabomu akhethe uhamba ngendlela lengakalungi. Futhi kunebantu labanjalo empilweni. Bantu labanjalo abavumi ngisho noma balade liciniso, abalithobeli livi laNkulunkulu futhi livi laNkulunkulu likuhlakanipha kwaNkulunkulu. Ngakho iBhayibheli lithi tinhlitiyo tabo kufanele tiguculelwe ekuhlakanipheni kwalabalungile. Lokusho ukuthi kuhlakanipha kwalabalungile kuvumela livi. Haleluya. Kuhlakanipha kwalabalungile kuyancengeka. Khumbula lokushiwo iBhayibheli ngebantwana baka-Israyeli eTestamenteni lelidzala abakhonanga kungena ekuphumuleni kwaNkulunkulu ngenxa yokungancengeki kwabo. Kodwa kuhlakanipha kwalabalungile kumelula kucinisekiswa ngelivi laNkulunkulu, kwamukelwa livi ngekulitsandzela futhi nangenjabulo. Kuyashesha kwenta tingucuko letisekelwe livi. uNkulunkulu ufuna ukuthi tinhlitiyo tebantfu labangalaleli tigucukele ekuhlakanipheni kwalabo labalungile. Ibitwa ngephronesis ngesiGriki. Lolo luhlobo loluphakeme kakhulu lwenhlakanipho. Uma usulutwa livi bese uyalivumela ukuthi libumbe impilo yakho kanye naso sonke isinqumo losentako. Akunendzaba ukuthi intfo ibonakala injani, uhamba kuphela naloko lokushiwo livi, uphila ngekuhambisana nelivi. Leyo inhlakanipho yalabalungile. Haleluya. Umthandazo. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngekuhlakanipha kwalabalungile lokusebenta kimi. Inhlitiyo yami ihlala ivulekile futhi ivumela livi lakho. Ngiyaholeka ngeliciniso lakho futhi ngibuswa luthando lwakho. Kuhlakanipha kwakho kungichubela ekuhambeni etindleleni tekulunga futhi nasekuphileni onke malanga ngihambisana nentsandvo yakho lephelele. Ngeligama la Jesu. Amen. Kuchubeka ke nesifundvo mlaleli utafundza incwadi yaJakobe sahluko sesithathu livesi le-17, incwadi yaLuka sahluko sekucala livesi le-17 kulo lihumusho le-NIV. Bese ke kuthi ehlelweni lwethu lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye lamhla kufundwa incwadi yesibili yaTimothi sahluko sesibili livesi lekucala uye evesini le-26 kanye nencwadi yaJeremiya sahluko se-19 uye esahlukweni se-22. Bese kuthi ke ehlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili lamhla ke kufundwa incwadi yaJohane sahluko se-7 livesi le-45 kuya evesini le-53 kanye nencwadi yesibili yemakhosi sahluko se-15 kuya esahlukweni se-16. Nalamhla ke mlaleli angikholwa ukuthi ufundzile sisafundza lona livi lenkhosi. Ngikholwa ke ukuthi ubusisekile. Sibonane kulokulandzelako. Ucela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli inkosi yethu Jesu, umane usho nanga emagama emva kwami uwasho ngenhlitiyo yakho yonke. Haleluya.
Thani oNkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.